Ona gũtuĩka namba nene ya Akenya nĩ makoretwo magĩtetia thirikari ya President William Ruto nĩ kũmatindĩkĩrĩria kona-inĩ na kũritũhia ngarama ya mũtũrĩre, mũtongoria wa bũrũri wenyitĩrĩire thirikari yake nĩ hotete kũgacĩrithia honge itiganĩte kwa ihinda rĩa mĩaka ĩna ĩrĩa akoretwo wathani-inĩ, akiuga bũrũri wa Kenya ndũrĩ harĩa warĩ mwaka-inĩ wa 2022. Nilikuwa hapa nikiangalia maendeleo ile unafanya. Nikaona chapati inatengenezwa huko. Na nikaona imewekwa upande moja na ikapinduliwa. So lazima ipinduliwe mara ya pili ndio iwe chapati. Hiyo ndio 2 term tunazungumzia Mheshimiwa Rais. The Strait of Hormuz, the Strait of Mandeb, all are being zinanyongwa. So the impact is going to be there. It calls for leadership, it calls for stability, it calls for planning. That is where President Ruto gives us direction. Ile watu walikuwa wanasema haiwezekani mambo ya housing. Leo tunajenga nyumba 1,300, hostels ya watoto 180,000, masoko 600 inaendelea taifa letu la Kenya. Wale walikuwa wanasema mambo ya matibabu haiwezekani. Leo watu 32 million wako registered. Tumelipa 170 billion in the last 1.5 years. Inawezekana. Akiaria arĩ thingira-inĩ wa iregi mũcemanio-inĩ na arũmĩrĩri a kanitha wa Friends Church, Ruto augĩte bũrũri wa Kenya wĩna ũhoti wa gũkinya gĩkĩro-inĩ kĩa mabũrũri ta China kĩũtonga, akiuga nĩ gũgũbatarania mũbango wa ũkũria na ũthii wa na mbere ũkuruhanio thĩinĩ wa gatiba. Continue building the wall of affordable housing, infrastructure, SHA, the stadiums you are building. Those noises will always be there to try and distract you like Sanballat tried to do. Nchi kama Korea na wale wengine walikuwa na sisi, wamesonga mbele, sisi tumewacha nyuma. Hata nchi nyingine kama China ilikuwa nyuma yetu. Just imagine, China ilikuwa nyuma yetu. Wakati tulikuwa GDP ya 450, China ilikuwa 200. Leo China iko 14,000. Mimi nawauliza wa Kenya, nawauliza nyinyi marafiki zangu, tusimame pamoja, tujiamini. Aho mũtongoria wa bũrũri akimenereria ũtongoria ũratiga icigo imwe na thutha handũ ha kũrehe ũrũmwe na ũigananu. Na isiwe ya kwamba ati hawa wanaendelea wengine wameacha nyuma. Hapana. Na ndio nimesema ya kwamba Kenya, nikiwa rais wa nchi hii, hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Mambo ya siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi tunazima. Tunakuwa nchi moja ambaye sisi wote ni sawa. Minista Munene Musalia Mudavadi akirekereria ndũmĩrĩri ya kwagira kĩene atongoria arĩa makoretwo na mũrũrũ na thirikari, akiuga atongoria ta aya matibatie kwĩhokerwo na utongoria. Somebody who is bitter, who is driven by vengefulness, who is driven by vindictiveness cannot be trusted with leadership.